ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر التاريخ السلام عليكم علي عبد الله ميريس بدل كلي فجر تاري مثل سلاغ بروجرام كايكو هذا مثل سلاغ ريغ بروجرام نمونيرو أرجون من فشافة أصحاب الكهف نوتكف باغا ميهونغ باهك بروجرام كوريا غستباني الشيخ عبد الله جميل هذا كيرت قرآنغا كهف باغا ميهونغ باهك وارد فوا سورة وسوني ميهونغ نمون ننديفا مي سورة بلايرو مي سورة مايكما مدو حديث تفس وارد فاوي هذا مي عبرت تري واهك فسمو قطن أرون دنوالاني الشيخ إبراهيم هذا أقول منك واهك مي بنا كورني حقيقة الله سبحانه وتعالى أقول منا كيت قرآن کا بیان کودوا واهك سورة الكهف فنرون آية تفسير القاسمي ليوا فوني එබෑමිහුන් අමිල්ලා අතුන් කණ්ඩා නගෑගෙන් හිලගඬු ගඬුග බුදු හදා උලේකම එයි ඉලාහුන්ගේ ගොතුග දෙකේකම එබෑමිහුන් යන් අලුකම් කුරා කමුග මිතාග හගේ ගතුග මී අංගවණී අල්ලාහ් තාලා ශරීක් කුරා මීහුන්න හුජ්ජතේ නුදෙක්කේනේ මි හාඋලායි කවුමුන තඛදු මින් දූනිහි ආලිහ දෙන් අල්ලාහ් අංගවණී ලව්ලා යතුන අලයිහිම් බිසුල්තානින් බයිවිනි මිසුල්තානින් බයිවිනින්ගේ මානෙකි ෆාලුකම් බොඩු හෙක්කෙන් හගේ ගතුග දෙක්කුම් එහෙම වීම අල්ලාහ් තාලා නූම් ෆරාතකන් අලුකම් කරවේන කම්ගේ හෙක්කෙ දෙක්කුමකි එව්ස් ෆරාතක කුලදානකම නූම්කම්ග මීතාග මේ ෆාහ කරවන්නේ එහෙම වීම ඒ වර ෆාලුකම් බොඩු හෙක්කේ ගොතක නුදෙක්කේනේ කාෆරුන්නම් එබෑමිහුන් ඒ කාෆරුවා සවබකි නොත එබෑමිහුන් ඒ ශිර්කු කුරා සවබකි කොබෑකන් හගේ ගතුග නුදෙක්කේනේ එහෙම මේ වාහකේ මිතාග මේ ඉෂාරා කරනි මීකම ඉෂාරා කුරා එහෙන් ආයත විස් කිරත් කුරානුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවාෆේ එෆදෙන් ආයතකි قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمين بعضهم بعضا إلا غرورا مي سورة فاطر سالس ون آية مياتك مانكي خليك فان ودال واشي مانغ الله فيوا تيبا ميهم دعاكم ولي تيبا ميهم شريك كرا فرات تيبا ميهم دشيم هي ඒ ෆරාත් බිමුන් හෙදී කොන්තනක තිමන් කලෙක් ෆාන තියබෑ මිහුන් දක්ක දීබලාෂේ නුවත උඩතෝග බෑවරුමෙන් එබෑ මිහුන ලිබිගෙන් වණීහෙ නුවත එයින් කමෙග්ග මච්චන් හෙක්කේ දලීලෙග්ග මතීග එබෑ මිහුන් වුමට්ටක තිමන් අල්ලාහ් එබෑ මිහුන ෆද්දවාෆ වණීහෙය අදි කින් හෙය එහෙන කුනේ නූනේ අනියාවරින් එබෑ මිහුන්ගේ තරෙන් එබ්බයක අනෙබ්බයක හෙල්ලුන් තෙරි බාතුලු කමෙන් මෙනුවි වවුදු නුකරතේ أديس الله وحي كرباني ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون مي سورة المؤمنون ستيك ستاربن آية مياتك مانكي مان الله ايكو إهن إله هيك باوركم ولي ميهكو إكمغ مچا إميها لبين هيك دليل نتي إميهك حساب بالله وتي إميها حدوا بدكره كلانge ಹಜರತುಗೆ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಕಾಫರುಂ ನುದಿನ್ನವಾಣಿತೆ ಆದೆ ಮಿಬಾಮಿಹುಂ ಕೊಪೀಕೊ ನುವತ ಲೋ ಮರಾಲಾಫ ಕಬೂಲ್ ಕುರಿ ಗೊತಕಿ ಫಸಾದೇಕ ಮೀನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ದೇಹವೆಗೆಂಗೆ ಬದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನೂಂ ಫರಾತಿನ್ ಇಲಾಹ ಗೊತುಗ ವಾಕಮಂ ಹೆಕಿದೆಕ್ಕುಮಕಿ ಹಗೆ ಗೊತುಗ ಮುಸ್ತಹೀಲ್ ಕಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರವಣಿ ಇನ್ ಹಿಯ ಇಲ್ಲಾ ಅಸ್ಮಾಉಂ ಸಮ್ಮೈತುಮೂಹಾ ಅಂತುಂ ವ ಆಬಾವುಕುಂ ಮಾ ಅನ್ಜಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಾ ಮಿನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೀ ಸೂರತು ನಜ್ಮುಗೆ 32 ವನ ಆಯೆ මියාතුගේ මාණේකි එතකෙච්චකි නුවත ඒ බුදුතාකි තියබෑ මීහුන්න තියබෑ මීහුගේ කාබෆෑන් කියාගෙන් උලේ හැම එක නන්තගේ කමුගා මෙනුවේ නුවේ එතකෙච්චන් අලුකම් කුරුමකන් එව්ස් දලීලෙන් හුජ්ජතෙන් මායන් අල්ලාහ් බාවාලවාෆේ නුවේ ආද මීන් එගනි එෆද ෆරාතේ ආද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශරීක් කුරවේනේ එව්ස් ෆරාතේ නුවාකන් එහෙමම අල්ගොන් මෙ මී වාහක දක්කාර විස්නන් ජෙහනේ අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකි ශරීක් කුරා ෆරාතේ ගොතුග බලාගෙන නුවානේ කාද මුස්ලිමුන්ගේ උසූලකි අල්ලාහුගේ එක්කවන්තකන් කබූල් කුරු ඒ උසූලන් අල්ගොන් මෙන් බෝලම් බෑගෙන් මිතිවෙනි ආද එහෙම වීම ෆමන් අස්ලම් මිම්මන් ඉෆ්තරා අලා අල්ලාහ් කදිබා මී ආයේ නිම්මාලමු මිතාග මී බයන් කුරවණි හගීගතුග
මීග මි බස්ෆුලුන් හාමවණි එබෑ මිහුන්න දලීලෙන් හගීගතුග නුගෙන වේනේ එබෑ මිහුන් හදනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මච්ච කණ්ඩේලිගෙන් බොඩ දොගකේ එහෙන්කමුන් එෆද මීහුන් නොත එබෑ මිහුන්න කි අල්ලාහ් තාලාගේ හක්කුග අනියාවෙරි ෆරායතේකේ එයි අල්ලාහ් තාලාටක එෆද බොඩ දොගෙන් හෙදීති ඒ අනියාවෙරි බයිගේ ගොතුග වෙගෙන් දනි දෙන් අල්ලාහ් වහී කරවණි وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا මේ සූරතුල් කහ්ෆ්ගේ 16 වන ආයේ මෙයාතුගේ මානෙකි එස්වානුන්ගේ එබ්බයක් වනේ බේක බුඤ්ඤේ තියබෑ මීහුන් එමීහුන් මෑන් අල්ලාහ් ෆියවා අලුකන් කුරා තකෙච්චා වකිවි හිඳු තියබෑ මීහුන් හොහලාගේ තෙරේ වන්නාෂේ ඒරුන් තියබෑ මීහුන් හද්දවා බුඩුකේ රස්කලාගේ තියබෑ මීහුන්න රහමත් තනවස් කුරවා තියබෑ මීහුන්ගේ කන්ත ෆහයි කුරවා කේවමා බුයින් අදි මිනූනස් ෆෑදා හුරි කන්තත්ත තයාරුකෝ දෙවානිතේ ආදේ mi ayatun dalil kurani mu'minutakun kafiruna wakiwegen ulen waanikamga ade mi angadani hagigatu go vijjiya mu'minun ulen jiheni mu'minunge usuwtawga kan adi e kafirun alukan kura takechchakiyus ekahala wakiwum wakiwan jihe takedikan Allah taala ge rahmata lutfuga himine kandattake ge gotuge mi wakiwun wanjiheni ade miyatuge tafsir kurumuga degotege maccan ilmeringe meduga ikhtilaf ufedifawe miyatun dalil kurani kommes eggote rangalukama anegwen nurangalukama ade miyatuga khilafa fenna hekkaki kaf baagage mihun hohaluga tibi e hohalage kanegga akamga adi eba mihunna demeduga qudrati huraheva kama mi ayatuga eba ishare kure e hurahun irwara irosseeru e mihunna e annamwa mi gellumun nota avin salame wegen midiyei devane anna wahakeki sahhagu ekama bayan korweni kahbagaage mihun wi hoholage tanawas taneggaye iruge alikam fora kurimati wakahala gotakashe ehennames Allah subhanahu wa taala eba mihunna iruge alikan mana kurawani iruge ali nuforane goek levvi ei ekalange karamaytuge teren levvi kame gotuga salih ahluwerin nattaka salih alunattaka Allah subhanahu wa taala devwa matveri inayata niyamatige gotun ekan egotuga wegen diekama ade mi bayaki Allah taala ge kiyamanterikama deenattaka amilla wazanu nokume hijra koffawa zuwa bay mi ayatuge tafsiruga ibn kathir liwwa fawani mi ayatun anga deni mi hoholage dorwani uturuga kamuga adi Allah taala angawani iru ara wagut hoholage kanafaratun lambalagen dakama adi osseeru wafarata dakamga al imam al fakhr razi liwani hoholage dor huluifa wani uturu erun iruga iruarani hoholage kanafaratase adi osseeru osseni wafaratase ehemwima iruge ali mi hoholage nele adi saf taza fini waroli mi hoholage teriya fora kamga ibn atiya vidalwani Allah taala mi hohola levvi eba mi hunnataka aram tanekamge ad Allah taala wahi kurvi mi ayatun algon menna mi angadani komme usulega vi names eba mi hun tibi Allah subhanahu wa taala ge inayata madada ekalange bellumuge dashugakan ege sabunne emi hunna egotuga evves gellume nufora gotuga etibewuni ehem Allah subhanahu wa taala ge madada inaya beka libijje ebeku tibeni rakkateri kamegge terega ebeku tibeni hamajihumegge terega ebeku visnan jehene hagegatuga ituru kamen Allah subhanahu wa taala medwere nukurawan ei Allah ge inayatan algon men intizar kurmaki kit rasulage hijra me salgon men ham efilawul libigende ade ekalek faanu Abu Bakr ge faana edevi tasalliga algon men mi visneni ekantatta ehema algon me miedues Allah angawafa gotan ulekama waanama ekalang rahmata madada inayatun algon men ekkibawegen nudane algon menna eke kandataka gulige mi libide hagegatuga rakkaterikamaki ekalang rahmatuge tereng algon menna libigenda rakkaterikame ehme mikankan algon me mihadues adi abadues sandan koren jihen ei hagegatuga mi wahakata ibrate gotuga algon me mi libiganna kamuge hekkake ade efarataka alukon kurun himne fawani hama ekani efarataka saida kurumu ekanyenno ma Allah haram kurawa fa kandatta halal kurawa hindu adi halal kurawa fa kandatta haram kurawa hindu ekantatta qabuluko ekama rohiken tiwuma kiwes
ei efaraitaka alukan kurwe kamga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis hurtakun sabitwe egotun ittakhadhu ahbarahum wa rubanum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam mi aya kit rasul sallallahu alaihi wasallam kiwa vidalwanuko adi ibn hatim at-tai dennevi e allah rasula timammen emis mi hunna alkonko nulame den kit rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi emihun halal kandata haram kandata halal kon leiruga kaleme ekama ruhi gabulomun nun heye den adibun hatim tay dennevi adehve den kit rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi ei emihuna alkan kurume ehmima algunmen ebe enge mihika nun farata alkan kurume ki hama ekani e farata ga saida kurum ekanya nunka mi dennevi gota e bayge terega kandata kurum da kamga wanam wes hama alkan kurum maanage terega himinigen danaka al ustaz Musa Anwar ade mi agun mi kahf suratuga satarona ayatuga maane balala ayro ayatuga ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabba miyati ade e zuhalaga e zuwanan tibi kitabe gotu agununna mi ayatuga ma Allah subhanahu wa ta'ala bayan kun debba fani watara shams iza talat tazawar an kahfin dat al yamin wa idha gharabat taqrilhum zat al shimali wa hum fi fajatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdillahu fa huwa al muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida miatuga maaneki iru aragen anna hindu ebamihun holain kanafaratun iru lambalagen dati tiba fennane adi iru osen da hindu waifaratan emihun du koffa fahanala de erun emihun wani holage tanawasta negga ekantawani Allahge ayatoge terinne Allah tedmagu dekkiwi miha dannashe fahe emiha ki tedmagu dugem fi miheke adi ekarage magfurat dewa miha dannashe fahe emiheka tedmagu dakkane ehiteriya ko tiba kanu fennane ibn abbas mujahida qatada bayan korni takrulhum ibog maanaki do kollume Allah subhanahu wa ta'ala agun menna bayan ko devani no ta agun menna bisna fikur kurma angawani mikandata kameduga ei ezwanunge halata nama skit kurwanuga e hola hori konta kan kongotaka kan bayan ko deva fenwe kurim bayan kuri hin bay mufassirun arshaki ko bato bala dirasata kurba fawe ibn ishaq vidala fawani hola hori nainawaga kama ane bebe kan midani roomga kama ane bebe kan midalwani hola hori balqanuga kama ekamaki dinigotu maslahatori kamen nama ekalage rasulaya ekam bayan ko debis ki rasulullah hadis pro rabba fati ma taraktu shay'an yuqarribukum ila jannati wa yubaidukum minan nari illa wa qad alamtukum bi mane ki te bami hunna soroge kariko narakayan durukodde ebbe secche nugannawa debati man kallefan do question olevame kit qur'an gawani holage sifa bayan ko debba name sohala hori tang bayan ko debba fe nuwe ei e holage tanwaskama irugalikan emin hashigan takan edigen emin hashigan takai hola ali edigen nudakama e ali edigen dia nama ekam sabun emin hashigan tan halakun dies kam bayan ko devi ade mi ayatuga dengogumanna fennani man Allah subhanahu wa ta'ala ko dumantakan ade dalika min ayati llahi ade ekala ko dumantakan gormenna tibi mi fenigen dani e parbatarega ezwan tibi diridiri irugalikama adi va emhunna de libebun ei ma Allah subhanahu wa ta'ala ko dumantakam ga dalile ade mige pahuga ayatuga agun menna emihun tibi gota ade emihunge halata ade emihunge me kutta in halata agun menna umari mani wala tafsil ko bayan ko defa adi ayak ma Allah subhanahu wa ta'ala ne agun menna kab suratu kam wa ka me wala tafsil ko bayan ko defa fa ibrahim du sejje itur kurwan ade iswediya ayen ade kurin Musa Anwar ge wahaka ge ishare kuri suratul kahf ge 17 ayatuge maane algon furtam balalane ay nodenne vis iruwarage ganna iru emihun hoholage kanafarata lambalage dati kale fennane adi iruseru wafarata emihun duko fahanalage de eru emihun wani hoholage tanawas tanigge ekandataki mang Allah ge ayattu bitren himmine kandateke tedmagu libigannani mang Allah tedmagu dekke mihike ekalange magfuradde mihika tedmagu dakkane ehi terikwati kalek faanaka feniwade nugurnawane adami watara shamsi za talat tazawar an kahfihim ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا mi ayatuge wahakal gonme mi dakkani adami ayatun engeni mibami hunna duwaluga wes mulin hiya libifawakan Allah Ta'ala ibamihu himaya kurawa fawani egotuga adi fini wali benegoin ekalange medweri kurevikama ebami hunna eti beveni hohalekamge ihsas ebami hunna nukureveka
ade hohalegga tibekum ihsas ma mihuna nukurevi fini wa aram kama taza kama ki libi egotuga ema mihun rakkaatiri kama salama kama ekwa e hohalaga aramu ninjakun nedene goin Allah subhanahu wa ta'ala wani eba mihunataka medueri kurawafe ade mi Allahuge mauga eba mihun kuri jihad Allah subhanahu wa ta'ala sanage bas wahi kurvi usul mi ngalgon men engeni Allahuge mauga Allah hattaka mase kura beka ekalange magu dakkawaka de mihwe Allah ta'ala ge mi aye khasawi egmane ki Allah ta'ala ge mi heki emihunataka khasawigen diyeye sabaki tedumauge ahulwerin Allah ta'ala kamiyaba bajwerika devvume mihimwe bay bekanu vidalwani mi hohalaga alikan wanu maana mi kurani hagegatuga haqiqige hurahe manakura hagege hurahen Allah subhanahu wa ta'ala lavwagenne min algon menna mi fenene e iruge alikan emihunna hame forikam gavies e alikamun emihunna mi libenwa gellume nulibene goin Allah subhanahu wa ta'ala levviye nunnama iruge alikan emihunna hagegatuges nuforaniye den ehemwe ebamihun mi egotuga tibumuge sabun emihun tedumuge tibumuge sabun emihunna egoin Allah subhanahu wa ta'ala medueri kurvi ei e hidayen Allah devumuga budan alukan kuruma emihun nuruhumwe emihunna egotuga nutibema ne gotan emihunge amalta behettum ge sabun emihunge imankan Allah subhanahu wa ta'ala himayat koddem gotunne emihun mi holaga Allahuge himayatuge dashuga lavwa fawani ade aduvunge kimen himayat kurvius ekamge sabune ade Allah ta'ala mativeri kore farate dira korevene farate nonnanakan algon menna miengeni ekalange imati korve bayaku mativeri korevene evves gote nonnanakan mes algon menna mi ayatun eba engende ade mi ayatun angadeni tedumaga magufredduma midekama kiyes Allah ta'ala khassa dekamekamga ekalang tedumagu dekkevi miheka magfureddene farate naannane kama ekalange magfuredde farataka tedumagu dakkane farate nuwaka algon menna mi engendani adi hama egota algon menge lobeti rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam mukhatab kurawa Allah wahi kurawa funani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hama kashonu kalek faan lobiwa miheka kalek faanaka tedumage nudekkene ehenne kamaku Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawa farataka ekalange hidayat not tedumagu dakkawate ade miyatun dehavani insana yang hewkama nubakan kurmuge baru Allah devwa fa wakan ade ekamge ikhtiyaren insana yang Allah subhanahu wa ta'ala devwa fa we ena gamilla ikhtiyarun ena mi tedumaga hame diuma masakken eba korenje de algon me visna iruga hagegatuga insanu e tedumawga demitiv mattaka masakketaken eba koranje ade ham egota algon menna mi wahake nota mi ayatakum mi dalil korani tedumagu Allah subhanahu wa ta'ala miheka dekkewman irada korawwa fiya e miheka ekalange e magu tanawas ko devwaneka Allah wahi korwa funani faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون مي سورة الأنعام ge satek fansavis wanaye miyatu ge maane ki man Allah ge tedumag ekalang dekkewman irada korwa falakan islam deenan emihe ge hi tanawas koddevwe adi ekalang magfurat devman irada korwa fe miheka uda dimaya maccan aragenda miheke effaden eenage hiddati korwa nutanawas korwe ham effaden iman nuwa mihunge macca maras kalang azaba kofa lavwanete emi mi ayatakun algon menna miengeni Allah subhanahu wa ta'ala insana ka devwa echika mi tedmagaki Allahuge hidayata tedmagu ekalang dakkawa fiya ifarate magfuredde nevis farate nuwaka algon men mi tedmagu hasil kurmataka masakke kuran ebeje e algon men ikhtiyar go ekkamaki adi algon menge darin tedmaguga lehettu mataka algon men eba masakketake kuran ebeje eiwes algon men hagegatuga kuran jifawa kame den mi ayata fahuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani suratul kahf ge asharwana ayatuga وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مياتك مانيكي إمامهم ندافة بيرو كالين هيواني هيلاتي بين هن එමිහුගේ ගයන් බිමුගා ජීෆාවා තන්තන්
halakuwege nudiyuma timan Allahu emihun kanaffarata sha waffarata furoluwame emihunge kutta oti ege de damalagen hohalaage dormatige emihunna ade emihunna kalek faanu balalenama emihun deke birun duwe filafane miatuge tafsiruga ilmerin livwani eba mihun nidafati bi lohulu ifatibigen kamga mihemwe fenna mihekan hiwani eba mihun tibi helay adi miatuge al wasiduge maaneki al bab kamanota doru kama ilmerin faha kore ade dore mikeni hohala wanna beenu kora tanaka ilmerin bay bekal vidalwani mitagami kalbuge maaneki eba mihunge mihekamga ade kalbuhum basitun zirahi migota de damalage otumaki kutta kameke ekamaku ei emihunge miheke bayin elmeringe bafa kore hadisega ve etadilu fi sujudi wala yabsutu ahadukum zira'ihi imbisatul kalb mi muttafaqun alayhi hadise mi hadis ke maane ki sajdaga medumin washe tiyaba mihun kore ekakus kuttaage ain onna gota de damalage sajdaga nonnashe ade miyatugo Allah taala mi bayan korawani ashabul kahf nota kahf baagage mihun digu ninjaka fahu den tibi gotuge wahaka den suwalu kurefa wani ekakwanikakan eba mihun nidafati bi kitaduto kitak gadiruto eba bay mihun bonani den emihun nidafati muddatuge wahaka ibn abbas vidalwani mihunge wahaka dakawmu mi ayatuge tafsiruga eba mihun ge maccan iruwaragen ege huunukan eba mihunna forikama waanama eba mihun andalihe adi eba mihun goggota badalu nukuravvinama bin eba mihun kalihe ege maaneki bimuge fanifaksaatakan e insanaage hashigana husheli bin muga wegen emihun halakuwe netigen diye enwima Allah subhanahu wa ta'ala e kalange inayata rahmatuge sabun eba mihun defarata frolenego medwer koddevi adihama egota bimuge e bimmatiga timuge sabun libenwa gellumum wes emihun salame koddevi ei bimuga mi efaratum anifarata nufrole wenna bimmatiga jehumuge sabun e jehe tane ehen ove halaku enetigen dana adalgon mennan inge bimuga misalaka insanaku befo mi onnani hagegatuga ena maruwejjiya nuni ena illale fojje ena eves gote netuni bimma chelli fawna ekamaku gas gane lakudi ganden echen algon menne fene bimmatiga be fornata ehen gonnata dostake waru e fiwe halaku enetigen dago enge bave hama algon menge insanu maruwediyo mafaho walulafa tibetan algon menne eba fene bimuga waakeki walu lani algon menge atun adi ege eta duhe fahon algon men etak konde balala rekkala mihaga evves asare neti enage hashigandu ekkon halaku neti gosfawatam wesi algon men hama danna hagegettake eme miayetuga wararangala mikan algon men mi ishare ko devani ibn abbas vidalwani eba mihunge maccan iruwaragen ege hunukan eba mihunna forikama vinama eba mihun andali he iruge hunukam e tinste ketan ahare wanden e hunuka e gotal libe gotan holege tiben vejje ege sabun eba mihun anda halaku netigen diye adi eba mihun gotan Allah subhanahu wa taala badal nukurvinama bin eba mihun kalihe ehwima bimuge fanifaksaaya bimun e insana libe gellun takun e salame vi Allah subhanahu wa taala e mihun e goggota badalu kurawa ekman irada kurawa e Allah ge inayata madaduga e mihun levum ge teren ehwima hagegatuga algon me mi taga mi visnalan je nuktayaki Allah subhanahu wa taala ge tawfiq bayka devafiya e baykan Allah subhanahu wa taala eme furutama mi devani iman kam ge furihama nur den baajverikamuge magu ekalaanga mi dakkawa devwani ei hagegatuga mi mativerwegenwa boduwegenwa kamiyabaki mi kamiyab kahfbaagaga mi hunna Allah subhanahu wa taala devvikam wani eba mi hum mi hohalaga tibiruga ei ekalaange zaat fuluge mativerikamun ekalaange jalaluwantakamge tereng ekalaange tanwas koddinume iru waragen anna iru emi hunnan iruge hunukan nudimma iru warangos iru sigen eda nemmes emi hunnege hunukama adi duniyage finikam wes libenwa ihsas take hage gotuga undagu take emi hunnan ihsas nuwane gotuga emi hun tinsateke etan ahar wanden etaga nidifa tibene goen Allah subhanahu wa taala medweri korevi adi aamukun algon men insanu nidafa tibermi efaratun anifarata frolun hama emi hun etan ahar wanden nidafa tibirwes frolene gota emi hunna medweri koddevi Allah subhanahu wa taala evim ekalange nisbek kurar ei warakuda kamen ekalange wara faseha kamen ei evim algon menna mikankam mi dakka deni hage gatuga vejjiya
e kalange kiyamanteriwa alutakunna e kalange abaduwes mage dakkawaneka heo goy dakkawaneka e kalange inayatuga lavwaneka ehmi mi algon men mi wahaka dakkayaruga hama faha kollan rangalu nuktai ade sakkinne Allah subhanahu wa ta'ala kamakan irad kurabah kamga wanam nuata miheka med rangalu gotaka irad kurabah kamga wanama e farataka nuata ekamaka hura selene evves miheku nuhunnan e algonmen abadwes mi huriha kandataka med visnawana ade miheka rangalukam mederu vies ade miheka izzata kadara jahu libun kamga vies algonmen evves kamaka med miheka med hasaderu eganwan algonmen abadwes balen jeheni kabul kuran jeheni Allah subhanahu wa ta'ala minwar kamgai alustaz Musa Anwar adami demmek Ibrahim Ahmad vidalu me suratul kahf asharana ayatuga ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مياتك تفسيرك مفسر بدالوني اميهم بدلوني ان وتفرلني هرك فهركما ابن عباس بدالوني تمك ابراهيم اشاره كربهم اميهم فرافرات النفرلنا بموغ فنفقسات اميهم اشغنت كاليه مي وقلبهم باسطون ذراعه بالوصيد مياتك معنا ابن عباس قتاده مجاهد سعيد بن جبير دالوني الوصيد معنا كي ಹುಸ್ತಂಗಮ ಹೊಳಾಗ ಬೇರುಗನವತೆ ಕುರಿಗ ಒಯ್ ಹುಸ್ ಜಾಗಕಮ ಇಬುನ ಜುರಾಜು ದಾಳವನಿ ಎಸರು ಮಣಕಿ ಎಮಿಹುಂ ಗಂಗುಣ ಕುತ್ತ ಒತಿ ದುರುಮತಿಗ ಫಾರೇಕಮ ಎಸರು ಗೆ ತಬಿ ಗೊತ ದೆಮೊಗ್ಗನ ಕುರಿಯ ದಮಾಲಿಯಕಂಗಮ ಎಸರೋತಿ ಹೊಳಾಗ ಬೇರುಗಾಕಮ ಸಬಕಿ ಎಗೆಗ್ಗ ಕುತ್ತ ಕೊನ್ನ ಗಿಯಕ ಮಲ್ಯಾಕತು ಬೆಡಡಾನ ವನ್ನವಾನಕಮ ಫೈತ್ತೋಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವಾತಿಯೆ ಅದಿನವತ ಫೈತ್ತೋಗ ಗೊತ ಬಯಾನ್ ವೆಫಾವರೆ ಅದಿ ಕೇದ ಸುಲಿಯ ಜಗತ ಹದೀಸ್ ರು ಕರಬಾಫವೆ ನಮಸ್ ಎಮಿಹುನ್ನ ಲಿಬುನು ಬರಕಾತುಗ ಎಸರು ಶಾಮಿಲುವಿಯೆ ಎಮಿಹುನ್ನ ದಿಮಾವಿ ಹುರಿಹಾಕಮ ಎಸರು ಬೆಸ್ ದಿಮಾವಿಯೆ ಬುನುವೆಗತುಗ ಕುತ್ತಾಕಿ ಎಜವಾನುಗ ತೆರೆನ್ ಜವಾನಕ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮ ಗೆಂಗುನು ಕುತ್ತಾಯೆ adi bayin ilmari midalogote kuttaki raskefaanuga bodukakka gengulunu kuttaye al hafiz ibn asakir al huma bin al walid al dimashqi ka tarjamaga sadfa bin amir al ghassaniya abbad al munqiri midalikom bayan korwane vidalwi kama hasan al basri rahimahullah mikalefaanu vidalwi odese kama me bayan korwa fani ibrahim faanuge kabshaki ನಮಕಿ ಏಗ ನಮಕಿ ಜರೀರೆ ಸುಲೇಮಾನ್ ಫಾನುಗ ಹುದುಗು ನಮಕಿ ಅನ್ಕಜೆ ಕಹ್ಬಾಗ ಮೀನ್ ಕೊತ್ತಾಗ ನಮಕಿ ಕಿತ್ಮೀರೆ ಬನಿ ಸಾಲ್ಬಾಗ ಮೀ ಹೊಳಕೊಂಕುರಿ ಗೆರಿಗ ನಮಕಿ ಬಹ್ಮೂತೆ ಆದಮುಗ ಫಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಫನು ಬೆಬಿ ಮಿ ಇಂಡಿಯಾಶೆ ಹವ್ಬಾಗ ಫಾನು ಜದ್ದಾಶೆ ಇಬ್ಲಿಸ್ ಬೊದಸ್ತ್ ಬೈಸಾನಶೆ ಹರ್ಫ್ ಅಸ್ಫಹಾನಶೆ ಮಿವಾಹಕ ಮುಖ್ತಸರ್ ತಾರೀಖ್ ದಿಮಿಶ್ಗ ಇಬ್ನ್ ಮಂದೂರ್ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾಫಾವೆ ಆದೆ ಸೂರತ್ ಕಹಫಿಗೆ ನವಾರವನ ಆಯತುಗ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ವಹಿ ಕೊರಬಾಫತಿ وكذلك باسناهم جتسالوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا وحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا مياتك معنيكي එපදෙන් දිමරස්කලාගේ එමීහුන් නිදින් හේලබ්වා අලුම් ෆොනොවීම එයි එමීහුන්ගේ එක කොනෙකක සුවාලු කුරුමෂේ එමීහුන් කුර බොනි මීහෙක් බොන්නේ තියබෑම මිතාංගා තිබී කිත දුවහොයියේ එමීහුන් බොන්නේ තිමම්මෙන් තිබී එද්දුව හොනුවත දුවහෙක්ගේ බයික්ගේ කවුෆ් බාගාගේ මීහුන්ගේ ವಾಹಕ මිර මිහා සබ මෙදුකණ්ඩාලා යක්වනි ඉරාත් කුරවියා මාතමාරේවස් මේ ವಾಹකගේ නුනිමි ඔබ්බයක් බද්දලුමු මෙදුකරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි මුහම්මද් තෞෆීක් උෂේලුබි අෂේඛ් අබ්දුල්ලාහ් ජමීල් උෆෙද්දී අලි අබ්දුල්ලාහ් වස්ලාම් අලයිකුම්